ahum subada r ahum leriko first r second r third r ani ahan be r in reading lai pa bada kwai dei pham matam je pung mari dagi taruk phok se paw hai se prithvi gi oina american scientist na aphau mi myam je sida loi work to ena moina study torp ni brain na kwai dagi sharp oiba matam je mari dagi taruk phok sida pa ba lai se 100 kana ne adu di sida pa bi ro ngang se pa lo manipur da si matam je loi tuition chatoi ne ngang mama pa sing hai jening se nungdin chalan biro ayuk te suta chalan biganu sigi morning gi matam je like pan biu si pan ge de ngang sing na tuman biu ari pung mari de na tor puna sam da sam kana na pung taruk te gi na pung tara mo na ne 50% kana ne ba aduga nungdin ga nungdang ga se 20% khatan kana ne ba nungdang lai pa ba kem kan de aduna madi school da talak pa college da talak pa me am do angang sin ning singa ga ithok tana khotana sanaba mobile sanan ge jo si matam je sanan biyo ba nungdang pung ama sanabi gera adi matam du yana biyo ba angang sing da dok long thing bi ga no ba mun bi ga no mobile ba magi ju matam bi biyo ba yam pha ba pot ne ba angang sing am saw je te muna te ba tok tok kak thap ne ba namjin ba ne ba moi ga tana bi ro ba yam democratic oina ai sai sai do ama de na manga de ge du ga yam sang re adu loi li di phak ta ne na tu ne ba ada moi gi ning tam so khoina mangan da ba ko aduga yana ga ne matam mo lepi ba sibong na sibok pung sida mobile sanaba sida na si toba adu ga de angang si jam nungai leini ko ada mana tawning bada ma bawa pa nam na hai ga tawning mo me am de sum to ga sum angang semine seng pangang si do heng depression lai dana kok pera loi le kani ko bi ma si ma pa aduma sima matam sima yam phare ko aduga kadong de su angang si makha ga wang go la ga lai pan bi ga no nong pokan nong su ko lan bi ba ko habidi makha ga wang go all di angang sang lai pa kan da art ki gravitation shock to ba akoina aduna brain je sida mana shock to ni na koin de khang da ba pha ba yam lat ka ne ba pha ba lat pa pha su kaw ne ba ado sigi se masi mayam thaja de na ko angang pok matam da angang sina my fluid no kham de to lo thola wanda kapido shock phang bai ne ba se sida lawai da ko art ki gravitation shock to bai ne ba aduna masi ju brain je kito ju damage to percentage khara ju aduna soviet union de di marine maternity na ising samudra ising lumbu saba ithak laitaba se sida angang sing masa pokom seme ba mirom bi tha su ba ji sang jingala ga ising ju pokshan ba angang kapti ado hoju ji south india da tap pokna ri ba yamna brain je percentage khara di kan manga mena sagi shock sha mangle ba aduna se makha wang won ba yatre nongpo nong su won ba ko aduga angangi makhong si laik pa matam da lebak da thambe de art karin lehin gano hai seina hai binate ko pidribi ga ba scientist me am sina angang sing gi demak directives unesco da pir ga leine ba masi me am to hon biu natra di si me am to drdi sai kuntra ga surapati da angangi brain ji amate yaroin aduna ngasai gi sigi kano sima leire ko aduga makhong lebak ta da ba aduga yethang na kanje table gi ya karim thamya de signalan ba aduga mai gi ma ta lai pa da thongnau lai na nga lai na table to lai pa ba na ta ba thongnau gi mangan da som dei lan ba electric gi mangan ju som dei lan ba ko sumaina yam lai gre adagi angang sing si tv wagera mobile wagera sak saw matam di ngan ba ta ba adai tum ga da pungha ma waling da mobile yeng ju ya de tv yeng ju ya de tum ba ho ga le da na pungha ma matum de yeng da ba tv su mobile si hu ji directive se lo yaw ne brain na kwai di pam do pura ta ne hajar brain na khwai de pam de potu nang na hanjalan jani sana nang na toraga di sahi tara mu toraga di brain du loire ne ba use glass um thapu de liver so eba liver ne use pam gidra pone ba adu ngasi the ne numit tara ni le ga thadi ma de numit tari ni dadum phaje ba liver se saro um to boi saro ni na zo ama khatang lai ba dana ama jina pulup ki thabak toy ba ya paru ba organ ne ko adu ma sina ngasai gi numit tari ni pa ni se phale ba ade mu tha ke sto drena phare phare liver shock tre ngasi the swe nuala the swe to madu sat khre do kedo bada liver tap ta nai do aduna brain ju mana pamje to me am sum hanjan to ra di kana da ba ko koi ne ba sima pa sing na section bi ga da ba ko adagi ani suba a sina recite abadi saying recitation du mani repeat to Fazaba definition, Fazaba quotation, Fazaba wahi me amze, aruba me amze,
हंजन हंजन रिपीटेडली हायरगने पुंसी काउदनब थंब याबने इसे सकबा मी ते इसे इमत कावे और रिसाइट तौदन सुम लेबनी नको अनोइनसु रिसाइट तौगदबा नै ब्रेन से अनि नि दना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का राइट ब्रेन सुम चंगल के दो लेफ्ट ब्रेन सु चंगनब होनगदब आर्टिस्टिक ओइबा मोंग द सिनब याय ताबा याय सोम चंगनब याम होनब याय को अंगांग लाइक para सुपा बादे है अंगांग दो सिनेमा फजन येंगल नोंगाल वारि लेलो अमत पचिद दंगै लिरकन हेरो दुन कार मोम द लोट खिबोय लिरकन असोम द चंगिनी कई नंग सागी आर्टिस्टिक पोस्टिंग सोम द लोय चंगे para जे सुपा फाद बरु ब जगा जे मचु मचु कोलम खरना लेटेंग दंग एक्शन खोसल लाइन ग चिंजल पाबा याम तुम फानी काउसु कावे सोम चंगबैनी हौजिक अंगांग असिंग बसिंगना अनि मक्सिदा चंगनब लोय तंगनरेबा केनेडा दगदी याम नुंगाय गसन अंगांग जे थियरी ngakta oiragadi moi di practical na tadina mobile ji thok thok recording thamaga moi haiga loyondra paisa tal leijan adu hore class loy mane ka mobile du poem chakhiba adu thabak tokan thado adum ta thabak to lai su khange thabak su tore say it's happening and going on aduna aroi bagi arjina review min hai ngai yadu nate cinema yengbo su review to tonggadam hero ji tongning ji sei phai phate wari ji si oiba yai oidabi yai like su pa ban tam de nangi mod review tum to bi yai ko hayeng noina ngasi noina like tam da thari parikha sidi class 10 11 12 ha basida hangi sidi understanding ga knowledge ga ni khak yeng bane ba aduna ni what where fish for when guys sum hangi se BA yograba MA yograba competitive exam thara di apply na tan si knowledge am te yawra roi adadi comment kana discuss critically examine ga discuss kind haibada nangi mon ngatani ira kadoise adani number phangdoise ada ngasi dei review to ba tamauta de kaim thoi kok to ko aroiba arjuna review yam leigre ado matam ju yam sangna chalani satin pai ba jibok yam waram ne khale ei ko aduna tension jarabada loisan jarage nongma matang chaba chaba da dum thengnaraga wari saba dum yai ma pan to ko da yam leiri ko warak pa kamai warak kani ke dawni na angang singisu like pabadagina my moral gi tongan tongan bayam legre adu mayam jing do loi tanaba yai adu ngasi gi wenadi aina angang singda wari masam le loisan ge adu mawa pa gi su wari im le loisan ge angang gi di ai yota yam haining ko yot si mai ji kan na a yom na bang chang ngang na bi illa kan da ne ba yot khuding mak si mai se tholaga tongan tongan ma pot sem ba yaris adumaina aigi punsi su thengnaba yaba thengnaraga awa khangba khang kanda aina pama poto yot oiba nangna tongana pot ama oidoine adugi damakta mai ikpado kaim kirunu hotnaba tawani aduga ne yotine mai na mangan mangam de kanam tana mangan bande na san na than tana mangan doine karimbok tokdana nangna kangada sum leiraba calling karga nang pattana loine ba yotse yot mangan leise masana ni karamba kanda karimbok tokdaba dei calling karga mai jang baje am phai sai hai bo ani ngaksang ngang ha bo ani anu bo pot tholak doine aduna thengna gade bani awa ba khang gade bani mai dongna ik palak ba bo so thengna gade bani anu bo phom ma nang u doine nang nungai khan na kang gade le dine calling kar ga adum tat khine this is the tips of the students ka mama pa ge di wari am nungai bam li ge sangai yam kuin ta bai tanjam talam bane ba wari kwak mate mano ge wari li loisil lage kwak bebadi kai bani mate mano hai da kari hai dong khangde pr hai ga dra khangde kwak mate mano se sum lak pada kanga sina jagoi sa le amza kanga na jagoi sa je phajai dena ko ising mathak sida yang na ji chen mu yeng ba ma ga sang na thik na to bus moi ni sida yeng ga ko pen da na sang ga kanga nang na jagoi sa su on tong na phajare na thagat pani ala kanga du na hai aina ji thing matak cheli ji phajadra yang na sam phajai bo sin phajani ising dugi makhada ai khongna chumai oli du nang u poti ne sine ba ai man cheli do yang cheli do man makhong du ot pai ne ba akoi ni yang na cheli da makhong ot pu si ying da ba aduna my dear student ka mama pa su ngai re ina khun ge ha su khara kana ot tare imung ji khara phan ge ju khara khang khotana khara ot tare na tra ot pu water ba sugang yang yam sumaina sum le je ba kanga chim ring je si yam yang ot che kanga na hai re jagoi gi wa de ai de hai ponte da adu saruk di wahong na sabe yeng ne kyam hai ke adu wahong jagoi sabam dong le
wahong je as la ba massage mai ting thoga nungsa mangan ne badi lang kap pa ko jagoi sala ma da hai hoi ne phajai ne na yeng ba pen ba nai de sangjal laga hai ne ba wahong jagoi nang sa ba jagoi jung phajab leitre pithribi da khoi di usek mayam jing je jagoi sa ba je kanga ne enen boi ningi wahong nang ne ne lega sum thagat pa da wahong ne kapi ba wahong na kappa kare ha ga da kwa akhoi na khwai di kalak sari di noi ni sine karigi numina tarang tholapatu da asangba tiyaji mathak sida nangi nupiga nanga tufang yaina pairaga singjum laija thaure haikol lekona sangdana chaning thangba haira charure mana pungbo ugi marumda chilok nadana laitalai wari sabna phajana lelurba punsi ama loraga laineba matamdo aduga akhoina jagoi saba ura phajai habineba kwak noiguna wahong aisu nganu kangasu asai paingam deba sidina sabu paingam deba adu noi di pairaga mai chalura bane baduna akhoi gi punsi sina teba khoina kalak sai di noi gi punsi ni sine aduna angang gi mama pa lengsin bili basing mapan gi kanga gumba wahong gumba yam kalak pirunu akhoi gi mama pa mu phaba akhoi gi angang u talented oiba leite bane akhoina semba akhoina niyom chumna khandam tokpa khandaba theknaba yaba theknadaba punsi mahing amada lifestyle amada leibagine khoi khara hantarab lebai wane ba nongma mama pasina gyan tarpa angang sing sina gyan tarpa dane Manipur will be the golden people in the future ko